Oni ababa wa your friend Mame Gladys in sensemo e koso on social media na so no. Yabi ana nwo ya na me kasam ya samo ma matia me mane de ani a. Na sabi impredi asa sama ma me fi a me mon kwanten konkohwe. Na me ka asem we she ne obi amfa nhye na dwemu. Ene me ka ma me agrada court nsensem no mema mo update nya e koso fa ho ne update ya aba. Muntie ne yeba. Na nwo me mpesofo obi anim guase o Ghana ha. Na me mpesofo obi afombo. Hwe Ajagurajah nsensem ya e koso yi. I think say I am the first person a docket no beto me pono so. Na me ho kwai se be ka ho asem. Why me decide say between me na ase. Na ma do su ko wa asem no mu. Na me hu no kre a ewom. Na me ba bonte ya ma ba bonte. Fitirane na nsama hu nsama ye kagu abrantie no so ensama ye kafa abrantie no no kre ewom ne no kra enim nyina da. Ma hwe ni nyina na me hu. 1st January. Mo bibi akwa basonko bi e de buy attention TV so mo amude hye mu PSC aka Fire Lady na maji makonya kese wa attention TV so ameba bibi eja e de amampam cho mo subscribing to the channel for me na mo share videos na across all the social media platforms so nefa ema mesam eye inte Muhammedin sembi ebesom eye meman Ghana ye no Osofo panyi eye Ajagurajah insensem ye fa ababawa eye Gladys enho a osese ohu edru egu no se ne Ghana fo aka efron kwa Tonardo so de nano insem ebedwe mu je se o interview girl ni ade am ene ohu ehin so e de insem bi aba befa asem no ho momienko tie emba Na metie ye ena mienka sabi nuamade nyina syndicates frame no sena na asem wa badam si asem be na aba no so ma bi fi Germany aba ye friend Mame Gladys Osi Osofo Ajagurajah aye ne bone to pese obehu no ode na asem tu anim in case of say e was so twa ticket ma ba kra na be interview no obetwa ticket ama and am say asem no bi ani so kire me because I know say ababa wan wa tense me mu akira wo na sin this I Cindy Crowdy one can't tell me say ababa wano any Ajagurajah adeti but your kaya say ababa wan say Ajagurajah ne na dan wasaji ni sika 2.5 billion to a train sem no nyina akire me na sabe me pa madwuma yi na me mpese fi beba madwuma ho the year 2023 nti syndicates katrem se na wenya fon so asem ye golden tulip bla ne bestia ne won tenase na de obi ayenka to de fon de to so na me so me fa fon na me frɛ Ajagurajah Adam so oluma ya te say no se na me woye no so wa frɛ me do am ye ma hye me na me hia o case bi aba me ha na me de be mpadim gu asesem asem bi e wo mu bi aka no kora kire me ababa wa ye frɛ Gladys o free Germany no nim no saying die na wo ne ntem na Ajagurajah senana mi ntwa won tro da na if you kra me fellow mi buso se mi twa won tro na me sika di o mo kire me no senana di o mu nyina se ababa wa no wa me girlfriend me ne na tra more than 1 year e ko 2 years sabe me de na kwatia me maame me nsole mane abusuafo nyina obi anim no ya som no asasafo maame ya som no asosofo maame na ababa wa no ne yedi ni suban bi a asesa ena ama ono ankasa wate ne ho afire me ho na nyasa me ne wasem na nasika sama odi batu wani ma wo ka mu nsam anase o ka ho asam kire wo no sei na tie ababa wa ne nhye dam pagya sika cash mfamre me ne mum no always bia me ye program o ma sorry a wasani ska de be support program no ebi wo ho no ma meto wei meye wei a osandi sika de be support me sika no so be mesi me so ebesi me secretary ni pass mesi so na opemanim guase ne ahwease yenti eno pese wode masem bre ona ogu manimu ase to kanam ka chen seja
Sami mimi ye nyansafo bi ye obadwem ba bi se me obi mpratwe mu asem ne awade sem awade mu asem me nka bi me nwani obi mpratwe mu asem ne na awade sem mfama no ntum to aka nam se me de aso ayenka se ye tesem de me ne se me pasum dua ma mum ye no nyina me hwese me frɛ mum ye no na me hye mum ye no na de ohobia no mahaka because anya mo nko mo ni nipa amasam aba manimu a bad door ma ha solve Ajagurajah si you na na mate Yoba kabia meti. Ti me fa me brother ba ko ka me ho ne call golden tulip. Me ko tu syndicash ne dom nipa be form yamma. And syndicash started so o present yasam no. O present ne se ne se fata. And I'm catching se Cindy. In the first place, I am sorry. Asama o kan yan ma fraja Ajagurajah. Na me friend no. Me bisa na asem ni mu. Wa kire mu akire me. Say na asem say ni lady no so Canada no enti warren kasin di bu ye fum say o de case ya brem ne ma fa tira kwa akofra Ajagurajah and am say mama don't do that me tegana hey the same thing me TV so your program and abrantie bi ye friend kwasi asare be frem say na hu ani obafo di boni say wa ye say me pray me ho enwe me yie be bia de me kwende na me mpe it would be for be some mremi na me fiti preko pese I have a platform so me fiti ya no betra social media say me be good nipa ni mu asana say me be kanipa nasem I will never do that in the first place nipa me ni nyasem wo puni ni nyasem e be ye dan e ba sa na ya nya fe kra ma awurade e ne adwuma ye ye no omo ani ene omo golden tulip wo no mo no omo nyina atemase one lady back I'm respecting was in the theater and because untimi metna social media me ko bia sem wa bra umisa na numa sem and I Ghana hana yet emra wa ha emra ye adu obetimi esi wo court etimi bisa sin di sa baba wa bisa no bisa ni said ye no wo hwe ni sisi a ababa wa ni so de on pehwe na yo pele say ye begu Ajagurajah ni mu ase nti men charge no na me interview no. And I'm saying no, Mammy. Usika will say Ajagurajah no. Opa yen check it. The international. Sabi previous. I am practically and answer say even one no we are nasa ya wadiempo na mon and tiasien one amotimu jaya. Yabaka sempe a company phone my bekas won sumo. And you bisa wo ba ni sadia no wanyamawa obobeto yem na kwasumdiem. Osimedisi na medisi. Ababa wan katrem so mpesika Ajagurajah ho onhwehwe hwe Ajagurajah ho na emom de opese ye ne se yemu nanimu ase ne yense ne keke and I'm Mama Gladys I will never do that menye and I'm for the platform so enye san kwase ade no sabi mpra bia sana na hu ahi misi mu nye ne minim nia e kosu bia na me ka kire wo se se omie nhwe ne yensiesie case we na so de ba koma blogger bia me bloggers for yate Ghana ha nyina me no mo hene otumfo asante hene blogger mu asante hene me na mtoi ba bia the case ni be ko bia video na me ye afiri ho ana me de me sorry ye na mbese call baby foforo efiri ho me ni Cindy ebi wa ye gina fo so ye conference ye kasa finally ye ko ba ye ni say I was saying me de platform no de say me na me nye girl ni interviewer me for platform ni mo mess in the cash no ni interview sabi ababa wa friend Gladys I want me platform so and I'm saying how say Cindy dan kasa on one kasa o platform and me too Cindy for say Cindy sabi you Ajagurajah woni ni asem woni ni problem and for sunan tatamfo e ma ho minim kra minim ayonkofa na ewo ni Ajagurajah ntem the wiase no assembly entia enti duru mre bi no amane ye no me conference call phone so no they was trying say kombetum ne ge na kasa ne na Ajagurajah ye dai ehia enti ase anya adwuma ye fam de bia enti ase anya adwuma enam ka tse ni say ye nya again in life ema no won kona de opeso ye bia won koye dai on konkoye na sabi baby odi be ko bia mete Ghana ha mi ngu yisu de odi ko bia me wa be kirem
meba no maba be chire ya kan sem we nyina finally me meto wonom da bia me kasa me be dia bosom anu abosom ti me ntwantro me ni Cindy decide say ya ka ha na ha ntie de ya Cindy ya ba di ha ne ya di ha ya ba jiska wa Ajagurajah woni ya jiska o lady ni ho ya to docket na to atene ba bi asema adwe kra Cindy de ba ye no na me de me asa me da dan miti asa me dia to asa me nyintu afa nane na nsami hu ya yese ababa wande na asema kwa akodan na Tonardo enti da mi hu na Tonardo video ho ye odifu Ajagurajah hwehwe ma kira kwan na me no won komo mi hu ba bia menya ho namba sa tam ni nyina na ye adwuma syndicate achecha ma na Tonardo say frɛ bonidin wo platform so na say bonidin tia no na ka tere ne say ni case aba wo ho no mo Isa magana for nyina akwa baso nko biem ediba attention TV so pamocho subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so if I am misa makra mo da sene isa we share